Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Ay, nabanpanuga ka pirmi. Ay, nakaluto kan ba na? Apay, si kalaang aya, tinabannog. Ay, kino nagaduti na si Kasok iji barangay hall. Ay, agasam dagiti pinirma ka dokumentaos. Kinitak pa dagiti proyekto iti barangay. Ay, agasam da ita. Oh, Kat siyak ngay, naglaba kalpasan naglinisak dito'y balay. Idi kwa nagkaraidak. Kalpasan na, naginawa manan. ay aduti naramid ka saan ka nga agreklamaw. Nay, Basta, nabambanuga. Ay, ingka ka agluton. Agyan na akmat Sika ti mapan agluto, numabisin ka. Lumabasak pa dito balayo, pare. Dahil met akong parek ta masapol nga ibaga na lumabas. Ay, Wen, lumabas ka lang. Awang bibiyang ko. Mapanak iya bangkag ko, pare. Jak damdamagan. Mapanak man nagmula. Na, Amumutin da ito'y nagagit akong pare. ingka lang. Kita manday dya akong parem, naggagay. Adan tumanan ipasikat na akwartana. Tanagagay, amapan agmula-mula, ijay bangkag na. Ay, nagagitakbot. Nagagat nga agreklamo iso. Aray, nagkapuwak man na niya bangkag ka. Amok, saan ka di nga inaldaw ka mapan iji bangkag mau? Kituin might maray. Bilibak man kan ka. Tapay may maray. Nagagat ka unay. Gusto lang maray. Kasla saan ka mabambanaw? Aha, adulamin da ita bannog-bannog aday ita maray. Kahit agawid ka nga rodan. Ay kay una maray, tamapanak man naglutan. Na, si kapay gayam ti aglutaw. Jay ko nakngaro din maray. Pulos, ajak marik na ti mabandaw. Nagswerte kit din ni Marituyang, tas si kapay gayam ti aglutaw. Kaya no kasla senyorita ni Tuyang ko maray. Agtugtugaw lang tararamidin na. Siyak amin, agtrabaho, iji balay may. Ay, una yan, tinakaro apan nakabannog ko aya. Ay, uresi ka, kagawad ka, nabanog ka. Ay, kawan, permi Kasano ang nabanog ka kaslawan inararamid mo? Awan ayamot. Nagtugtugaw ka lang. Ay, iso nga roday ta tinakabannog kapitan. Tinagtugtugaw. Kan kita man nagitipadak kakagawad. Nakadumog da amin. Nabannog da nga men. Urawan inararamid da. Makabannog met kat kapitan ti awan araramiden na. Tangay nabannog. Nabannog ka met aya kapitan. Nang runa nabannog ka. Anya nga itan ti aramiden tayaw. Taoray dagiti tanod mo kat nakaturog damutan di tatugaw. Iso nga ron nga ibagak nga ginana tayo amin. Maturog tayo. Ay, day taman ti mayat kapitan. Maturog tayo nga rudal. Sika magayam mari dito nakatugaw dito sa ngwanan ti balayaw. Ay, wen pare, agin inanaak man. Ay, nabambanugak. Naggapuwak dito bangkag ko maray. Imbag man. Ket lima basak dito barangay hall. Ay, nakitam ni kumparem nga inting ijay. Wen maray, isaw ti umay ko ibaga. Nakita ka maturog. Maturog. Kapitan na nakaturog iti barangay hall. Ay, nabannog siguro Kunday to'y pay, maray. Adapay na yun na. Uray dagiti kagawad na nakaturog damay. Nabannog damat. Adapay maray. Adapay gayam. Ado ti impormasyon mo paray. Uray dagiti tanawd nakaturog damay. Ay, unay mo't day taapan nakabannog dan. Anya klase barangay daytoy maray. Maturog maamin na nadya barangay hall. Pati dayta kapitan. Saan kan nga agreklamo, pari badong? Ay, gagangay lang mabannog ti tao. Apay, amin dalaki din kay nabannaw. Kung agigid dandaan nabannaw. Ipunay mo daytan ngay. Integ, Hindi nakasarsarita ta nabambanugak. nabambannog ka? Damagang pailaan. Ay, kasano ko maan nabandog ka? Kat awan mo't inararamid yaw, ijay barangay hall. Nagkuna.
Ni pare Badong, nalabsan na kayo kano ang nakaturog. Man ano ko ma? Hindi ka lamabain. Indaulwam a kapitan ti pan naturog. Uray dagiti kagawad ken tanod mo, nakaturog da kanaw. No nabanog, agina na. Akat, asino ngay nga rod ita ti agsakdo. Nabanog ako na. Na, siyak ti agluto, tasikat ti agsakdo. Di nakibaon ta nabanog ak. Talaga adi mo kayat ang maibaon, sige, agina na kalat ta dita aging gat kay kayat mo. Sa dinot pa panamngay. Inak maturog. Agluto ka. Ay, nabambanogak nga amaw. Naa. Anya mo da ito ya kalsada? Nagtapok nga ron kung abot-abot pa'y. Ay, nadlaw mo magayam. Permi di kami to pa'y makapagbiyahin nga da jeep na. Perdi mo tatada ito'y dalan. No agtudaw, nakapit-pitak ba nga road? Ang mga tani kapitan da ito'y na nabayagan na problema ti barangay tayaw. No amo na, di pa'y ko mga inaksyonan na. Batog pa'y ti babalay da ito'y may isa akaunagan nga abot-abot a kalsada. Ano, ti madisgrasya dita. Ay, kano dandan niya man na disgrasya din na minsan. Anya nga tanong mapantapadasan na kasarita ni Kapitan. Okay, una, taasidig mo da ita balaydan. Nasaysaya at mo ilaan no ija barangay hall ti pagsasaritaan tayo. Ay, kawa na. Intang araw doy. Saan tayo napabayagan da ito a problema? Nasken amay danon ken ni Kapitan. Nagrigatin timag na dito'y dalan tayo na ya. Ay, Naisi ka magayam day tatataba daw. agpapada tayo magayam ti reklamo ko man dito'y. Unay da ito'y nga minan na kalsada, tataba daw. Adaw, tireklamo dito'y barangay. Di lagtag-tagaray, takumparik ti kapitan. Saan arumbang nga agul-uli magtayo latan tataba daw. Nasken nga agsauta yon. Isu nga rod ang nagsauwakan. Kaya't ko asawan, agreklamo tayon. Mapang kami iji barangay hall. Amang ano, kaya't mo ti sumuro, tataba daw. Ay kito na. Nabayag kumitin kay, takayat nga ireklamo dito'y akalsada. Takitaan nyo Saan anay danon dito balay may tipan nakasiminto ti dalan. Ay, wun gaya man niya. No, pa'y akasla na iranta asaan ana idanon dito balayaw. Tataba daw. Ay, hanggang saan la akasla na iranta, tataba daw inya. Rumbang lang, ngagreklamo akon. Tada kayo, nakadwa. Intay nga roday. Kapitan, Apay kagawan. Among wagin inanak, so di naksingan. adda dagiti ka barangayan nga umay agreklamo. Na. Adda da di tarwar. Disturbo magdagita at tao. Kadwada ni kabadog. Ha! Ay, may samot na tao. Ibaga mga agin inanaak. Imbaga kon kapitan, ngam saan dalata kaya ti pumanaw. Ibaga manabanugak isungagin inanaak. Imposible di dapay pumanaw. Imbagak daytan. Kit! Ipilit damat akayat da kakano akasarita. Makapong tutak ka dagita at tao ta di na makaaw-awan. Ay, basapol yaw. Ay, unay kamitin paray. Tauray ka lag, suyab dito ipay sangwanan mi Mike. Ay, nabanugak gayam. Umay may reklamo di abot akalsada. Ado ti madisgrasya dita, Kapitan. May sa akon dita na disgrasya, paray. Awan mo't madamdamag ka, wano nadamag ko na disgrasya. Namin ano ako na naipadugmam dita kalsada. Siya ngay mo kapitan. Dandanin na disgrasya jay jeep ko. Kaputa nagdadakkel mo ti abot day jay kalsada. Uray syakmat, Kapitan. Agreklamo akmat. Tapirmi ti tapok na day ta kalsada no iti panawon ti summer. Ken pirmi mo ti panaglayos na no panagtutudaw. Ha? Anyakit tim ako ng paray. Nagado kami, ngagreklaman. Kwa, mabalin nga ginanaak pa. Barang makapanunutak iti aramidak. Anya, aginan na ka manay. Di ka lang mga wanter aramidin na Mike. Anya nga wan aramidin akong kunang dita. Dahil tama lagin inanan ter aramidin yung opisyal. Ay, makapungtot kami, kapitan. Ha? Agungat tayo kay Den. Anya ti makunam tataba daw. Nay, apay ngay tawan mo nakapila at jeep dito'y paradaan.
Anya nga iti aramiden yung a jeepney driver. Nakatugaw kami, kagawad. Ayan na nga, dagiti jeep yaw. Oh, masadot kami ang pasadan. Kasanaon dagiti estudyante, kan dagiti mapanagudong ili akas kanya. Masadot kayong tupay nga opisyal. Ah, Da kami tuki din. anya, Magmag na kay ngagpailay, kagawad. Masadot kami ngagbiyahe. Inteng, awan kadikmad-madlaw mo dito yung barangay. Anya day tagay? Nakarikap matlatan jay tersena ni Marikwanang. Nagadayon ti paggatangan, ta ijay pa'y ilay. Apay nga ta. Ay, sus. Sigon itinadamag ko, masadot kanon nga aglako ni Marikwanang. Anya? Uray dagiti daddo mga aglaklako, masadot dan amang lokat. Madi ano kasta. Kasanon ti komersyo dito yung barangay ito no mangrikap da amin ay. Kanday to'y paya. Awanan ti mayat nga agpasada a jeep. Uray dagiti tricycle. Tamasadot da kanumeten dagiti drivers nga agpasada. Sus, madanagan aksana. Ay, rumbang laang amadanagan kan, inte. Madinsan ti mapaspasamak. Masadot amin na natattao. Amom no apay, Apay nga? gaputati mulad dakan kan a kapitan. Anya? Ay sukatan dakan a kapitan, no agnanayon kalata akasta, intay. Pare. Ita man pa'y anak katugaw ka. Dito yung waiting shed. Ay, wala. Takayat ko nga rin tagistambay, pare. Sigun mo't amap mapan ka iji bangkag mau. Masaduta kaon. Bayamon day ta bangkag-bangkag arita. Urasi ka? Masadot kan? Ito na. Masadot kayon to pa nga opisyal. Sa nakamatultuladan. Tapi asan nga eh. Nang nangrunaking ka. Tasikat ti kapitan. Ha? Day talagin ina na. Maturog ti amam nga aramiday. Kita man day to aglawlaw ti barangay paray. Nagtubon ti roon. Agkaiwara ti basura. Ha? Ang da kayo nga opisyal. Nabannaw. Nga ure awam may teraramidin na. Mabalin ka di at tulungan na kami pare. Mangurnos iti barangay tayo. Agagagat tayon. Nay, si kamat ti aglutluto, intay. Uwan pa na. Mangantan. Kat kalpasan na kat mapanak ijay barangay hall. Ay, mapan ka manen maturog ijay, tanabambanog ka? Saan ay? Sa balyak itan. Saan ako na mabambanong agtrabaho? Agtrabaho kami amin nga opisyal. Ha? Puno ka dinay ta nga ibagbagam. Isa ka na mong sila misahan ta, mga tani. Ado, dagiti trabahuan mi nga opisyal. Ay, nasaya at intay. Ay, Kapitan! Agalibtak kayo ngamin nga opisyal. Di kay agturog-turog. Ala sige, di na tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon ni Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.